adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahekan 93.3 FM. Asam papa de mati, oye, oye. Asam papa de mati ni se Yesu yodo ampa. Ejo nyamiye, oye, ampa. Oye, oye, oye. Asam papa de mati, oye, oye. Asam papa de mati ni se Yesu yodo ampa. Faster and confirm the sports team. Joshua Kwabena, Jenny, Kofi Ejiri, Daniel Denchi, Ben Mawili, Raymond, Yedoma Sibibre, Simano Ebianai Emienu, and Abapa no partner son and home matching. I don't need you media Gusua 88. Suena good. And baby are four. We are you. Mama Empe breakfast be a shit. Oh, now I am fan down and hoka crack. So I have a very tall list of people who celebrated their birthday yesterday and today Omwa is celebrating Omodienso. We will definitely do justice to it. We wish them well. About your friend, I defeated not to have more higher in kind 93.3. Jimmy ni din the match. Offer me or boo or back. Ofori amam for. Yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So let me quickly switch to the brighter side of life and celebrate these people. Let me start with this one. So happy belated birthday going out to you. Bismarck J Ans, DJ Ans, or Obuoba FM, and back when they saying delight. Okay. I don't pay chairman, baby. I will be happy. Belated birthday. And confirm Benis Nkwa. Happy belated birthday going out to you as well. Or chat dear back kwabena urusu ediomi. Or Ago FM. I don't pay or chat dear back kwabena urusu ediomi. Happy belated birthday going out to you.
Mary Abina Echampong. Mary Abina Echampong, belated birthday. Richard Ramb. Mamo, happy belated birthday. And then to you, Reverend Raindorf Ofori-Atta. Reverend Raindorf Ofori-Atta of the Voice of the Blood Ministries. Teshi resident pastor. Happy belated birthday going out to you. Reverend Prophet Raindorf Ofori-Atta, the Voice of the Blood Ministries. Teshi resident pastor. Do have a good one today. And also to you, Oheneba Kwabena Ejeyi Asante. Oheneba Kwabena Ejeyi Asante. Oh, Sunyai. Yesterday was your birthday. Belated birthday going out to you. Oheneba Kwabena Ejeyi Asante. Live long and prosper. Officer 1, Kisi Richard. Kisi Richard. Officer 1. We a fire officer. One or Tamale and also we're here. So happy belated birthday going out to you, Kisi Richard. Okay, Susana would be Refi. Eric Owusu, belated birthday going out to you. Theophilus Asem of Star Oil Ghana. Yesterday was your birthday. A belated birthday going out to you. Theophilus Asem of Star Ghana. Star Oil Ghana. I hope say I got it correct. Theophilus Asem, Star Oil. Manager 1. Yeah, I be filling a tank, don't. I didn't come home. I feel set Mensa. Want to see Yankopon come home. Me anka some personal doctor. Oh, no sweating now without. Hey, doctor, no. And Jacob na, Minister Jacob na. Say walk for India na say waban crying. Belated birthday going out to you. And of course, personal doctor, Dr. Nicholas Ademensan. Small boy danger, Dr. Nicholas Ademensan of 37 Military Hospital. Belated birthday going out to you. Kwamina Teria. Belated birthday going out to you, Samuela Adidi. Hey. Precious Adato. Inshiraba. Already any FAK. Let me pronounce it. And to you, Kennedy Fosu Brown. Every dan call so be PMC Diwo Achim Odan. Kennedy Fosu Brown. Our Germany. Yesterday was your birthday. Belated birthday going out to you. Pekureta. Belated birthday going out to you. Ella Griff. The Queen. It's your birthday. Belated rather. Me ba cha fe ma memra wo mo edi ne no so list no mo de ma me de do so pa ni odate you are 31 years old today. So happy birthday going out to you. Ni odate, live long and prosper. Obapa Equia Rita, it's your birthday today.
Victory Nathan. You are also celebrating your birthday. Frederica Ahinkra. You are 29 years old today. Paul Owusu Yaboa. That was already Mr. Kahun. Ophelia say bibi aboko de ofi. Ete won kan che o. Say bibi aboko. Ophelia say okwa sorry ewo Family Worship Center. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Ophelia say Isaac Goka. It's your birthday as well. And then I will do the final one afi atwaso. And there a year or dance citizen. Now what that anything about your winning no na wa friend no awish no mani trinkwa or dance citizen or body home. So happy glorious birthday going out to you, bro. Or dance citizen, live to be 93 or 3 and beyond. And of course, do have a good one as you live long and prosper. So that's the end of the wishes. Science Akan in there. Ghana Adisiye Oboba Ofore Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkai 93.3 FM. Hey, wakasa o. Wa wudi wudi ampacho listen yensa nka wa ha no. Erade nka mo nyina mo ho na onto mo nkwam emfa emamo. Makoma so ade nyina no ye bompa ye sere erade se onhunu mo mobo na onfa mamo. Afise ne mon susu muntimi nka se erade oni me edini yi. Erade nka mo nyina mo ho. Mo amudi ma woda. Woda achinti. Ebrana so da chinti obra kwantu afuti na de tun ewu mu ada roma ye bekoso tem na fe ye de eye saa enkomo no e de amount. Enti ene no na I was sitting down there. I was actually conversing with a friend. Na flashy while say din komo no na message we e ba betwa mu. E betwa mu. That is how I get my messages for the year so amazing. So amazing. Ye din komo no na ba betwa mu. And I mean who said, do not pay evil for good. And I may koko revise me notes. And I mean who say, sir, do not pay evil for good, you know. I repeat it. Enti senka eye aba mo amutwa loto no a. Sa de ni repeat sa no a. Mo odin bi amode ma no. Hunya pa. Enti do not pay evil for good. Do not pay evil for good. Yaka wansem asan babiem as another message I was here de bre ahinkan atiefo a omutie maache ewo oda chinti eso ene adentia ena onyankopon ehonhomo chirichiri mudi akire yense enipa bebre ama nkrofo papa omo yeye no omo nu omo ho ena bibisa say okay nti enu omo ho no anti na wo se yensan kokana na no se dabi enye nu obi aye papa enu ne ho ne nko anti mpese wo kokoka na mom enam senkrofo bibira ye nkrofo papa na nkrofo bibira ama nkrofo enu omo hunti ama omukon enno se womo hia moa genuinely unsi obi won mo ampampampa ohia moa nanso so enam ne obi aye obi penti ama obi ama me atunefo ama obi anso odwen ne ho se birebire ama amane nso nye den emma enti ama nkrofo bibira they need help genuinely no omo ho akoka adwaamu because of one or two people be papa bi omo yama nkrofo na nkrofo bi ma omo nse si form no wo mo atu on ho fo say me ade aye frɛ ne papa me nye bibie mu da. Listen to me anopeti ha medofo onyankopon sa de message wi aba na tese hu hia pa sika ye de tua eka no e obi dwatire o da bi nyabotre ye di nkomo me say sika ye de tua ka e obi dwatire eni ti hwe na wanhye no
obi abobu besia asa besia no eyo obi detire o ene ohun obi mobo ene o man so no de bre wo se ma me fa ma obosia no wa hyembo se ochena de beba de a ene eje ne fa kokoye wo hawo no ochena famsika bre me ena me no kase adane mansontwe akwa kopie police station nyina diabo nyina abaso aden ne etesa obi detire no otamde ba obosia no wa hu mobo sene wo kyerɛkyerɛ wo nsɛm mu no na ha no enye se madam no osika ma ne boro so hwɛ bra no enye se wanya ne ho onya ne ho he odresse pa bate kom de no on kyerɛkyerɛ ne nsɛm mu nkyerɛ nkrɔfo eni nti se wo pini no abeka kyerɛ ne se oh ebia menua how abcd na me na mu na obetumi aboa me no wagu ahome asɛm wo ka ne se me ankasa de me ni bi na nso so enam se wahwɛ ne ho yie na wakora ne ho nti wanya animonyam ewo nipa bi animu a se oni bi mpo a owo nipa bi a okosugu on so ombɛma ne bi na ɔde abrew wan kyerɛkyerɛ mu ankyerɛ wo ne nti ɛyɛ wadwene sɛ sika ne ɔno no tetare fam nti ɔkɔ ya na watutu no ɔde abrew ɛnte saa tie nkɔmɔ ne bie mu sika yɛ de tuya ka no ɛyɛ obi dwatire ɛne nti hwɛ na wanhye obi dwatire hwɛ ne wa ma obi nsansi fam na esunsunsanso anko obi ho me no kasa yi obi akantam adi ne ho nse sɛ ɔno ade a ye frɛ no akaginamu ade a ye sɛ oh kokɔbɔ bosia fama obi oh obi kɔbɔ bosia kogina mu bi ma no oh obi ehia mmoa boa no waka ne ho ntam adi nse sɛ wɔno si yade sika tu ni minimu kura se won konkɔ ye ni yenyi mfiri ni minimu a obɛma ma twa ku no unim de ntia because we hunu bi pen obi kokɔgye akaginamu me ne wo ka sɛ wa ton ne ho mprempena de nyina because ɔno na yenim no nti nipa tena wiase ya ade sa do not pay evil for good obi yo papa yemfa bɔne ntua ne ka na woni ba bi te in fact sa wan cedi no a ene na wummu no ene wummu a wunya kukudo ka se ade en oso aboa me ahia no ade ma me wan cedi no ade ma me he sa wan cedi senke wo boa no ankotimi de ye bibi o but de bia no ade ma wo ebi ene na wanya 2 cedi ntino ummu 1 cedi no na so sa bre no a na owo sa trenches ni mu ho no na wo afro ni mu ho no na 1 Ghana cedi no na ye usika kese because wo nsa so mu na utimi nya nsuo nom eni ntimi na ya akuma wanya ne ba bi kro asem o ka kire ye yembre bi ni se osukom dew na obi ma wo nsuo nom o ma wo nsuo atere ma na nyankopon ye wadom na wugusu a wo bobra ko wani mu no ukonya ensuo kuruwa baako a nia o ma wo ensuo atere ma no de bia wo hunu no adanase shira no because enkanyo onu ni nsu atrema no a anka ebia anka dodo no enne wo nsaka no ka wo nsa anka eni ntimfa bone entie obi ka so odi ontumi nanase aka wanu tum because ye wokasa bi efe ne say silence is golden enfa bone entie obi ka o obi aye wadom ama enne onsa aso achi adwuman na woni ani da so o ya keka bi ma wa na efa wo ene wanya ntini watimi atintim fom ene nti yen ya yeka bi ma ne nyina oso wani munyansa che yen na de a ya na yewura afi kakra ne se yese enipa wo furu dua uhyia wo mo no eye sa nkrofo kro no na wusi fam a wo besia wo mo ene nti ya mom yen hwe wo bra ya boni yie enam obi so ene wanya aware pa enka se wo ye baifo senka no ye baifo anka wo se aware ani mponko ankeka ma boy no ko ankeka ma baba wa no hwe ye nyina mama obi anko na brabom asofo nom asore mma bi ene wo de boni tua wo asofo no mo ka osofo na bom paye awurade sira me members yi adwuma bi obi eye tonsupagu so ma omu nsa no adwuma ntim ma omu nye yie enne church members ya yie wo ba so dem no wo ba be ba fori a ne e hye ni tirim ni se me de me nkọ makoba fori am e de akoma sofo de ne yere adi
yɛyɛ adeɛ ma no yɛyɛ o obi aboa obi paa ma n'anya tumi afi so wate ase die ntie Nyankopɔn san de message we san baaye no because nkrofo bibiri yɛ nneɛma bi a esisi nkrofo bibiri kwan akwanya wɔ sɛ nka wɔn nsaka no esisi no kwan wo boa obi ama na wanya tumi ɔde tumi no adane ne ho abɛ kaw ɛma ne nhaw ɛmo aba mu nsu mu yɛ nkrofo bi wɔ esum ni mu a wɔso kɔwi wɔn ba han ni mu ɛyɛ wadwuma miawu mu na yɛ ɔkatuafo ani awurade nanso so yetu aginamoafo no na yetu akura nso so fo sɛ kukuru gyae a kekere o sɛ keka no nso be gyae moma yɛnya ne yɛyɛ sɛate ase moma yɛnya ne yɛyɛ na no asɛm a ne ɔkraman ne aginamo ɛka no ɔkraman bisa aginamo sɛ ɔno no butia ayiya ba fie nipa ba ahohoa bɛwo yɛn na butia no mu ne yɛn no aduane na obi anya bi di ahyɛ na no pipiripire mu no ɔno ɔkraman no pɛsɛ minkumi nyanti ɔkɔ butia nim ɛna ɔkɔ yegu mu wakɔ sɛ butia nim ɛbrɛ so sɛ yɛn kɔ no aduane na obi anya bi nni ɛmfa nhyɛ na no pipiripire mu no yɛkɔ yɛ no na ne yɛsum mu nya asɛnketewa onim ne yɛwa yɛnti ɛna ɛne osi sukwan so ɔkɔpɛ baabi atɛ we na gyinamoa nso kwakɔ sɛ nsu aba na yɛde ahohoro ne ɔkraman yɛde gu bukyia ni mu ohyia no wo bisa gyinamoa sɛ agyinamoa yɛbɔ me din ana asɛm a gyinamoa ka kyerɛ ɔkraman ne sɛ woyɛ papa a yɛka sɛ bɔne nso na woyɛ yɛ a yɛka eti deɛ wobɛyɛ bia yɛbɛka na mmom ka yɛka no yɛka no ne papa mu ana yɛka no ne bɔne mu medɔfo a wotie mi anɔpa yi ɛmfa bɔne ntua wo bi a wayɛ wo papa ebire bi ebi ene mo nyɛ fine a mo nyɛ nne nkyerɛ sɛ papa a wɔyɛ wo no apopa empopa yɛ ɛda hɔ nti sɛnea tie bi a ɛwɔ mu abu nkɔmpɔn kɔhwɛ sɛ akorafoɔ ɔmo asreda atamfo mpo asreda ade ya wo nkenkan Bible Lucifer yɛ sɛ no wɔte he no wɔ heaven ɔbɔ sanku a ne yɛ sɛ ama Nyankopɔn ani agye kama enti Lucifer mpo ɔne Nyankopɔn ɔmo asreda nti sɛnea tie bi a kai papa obi ayɛ ama wo mfa bɔne ntua obi ka wo deɛ woyɛ papa no ma obi na so ɔso wɔn kae agyae mfa bɔne ntua ne ka Awurade nka yɛn ho ene saa deɛ we nti nkrofo bibiri ayɛ bitter ɛna ɔmo de nam system nim Ghana fo ayɛ bitter because yɛnya agidie wɔ politicians bi mu ɛne yɛkɔto abama wɔn bibiri no ama yɛn nsa si fam wɔn de papa no ayɛ ma wɔn no wɔn de bɔne na etua yɛn ka enti ama yɛn nyina yɛbu afu ne yɛde nam kuro yi mu ɔman yi mu ɛna wobɛhyia Ghana fo bibiri no abu afu ubisa we wo de musuo mo yɛyɛ political shows ne saa no ma nneɛma yi na kokɔ bisa ne sɛ ayi unim ne yɛkɔ so wɔ ɔman yi mu especially yɛ namfofoɔ mmeranteɛ no no ɔsama mo fa mo politics no I mean people have become so bitter you know why because of papa bi ɔmo yɛ de bɔne tua wɔ nkanti ama bibiri no ayɛ hopeless ɛwɔ politics ɛne saa nneɛma they have lost it. How many GDA will move? We should work on ourselves. Na yenya saa nneɛma no. Uni adwuma ye obi ama obi a wo ye. Ene nyame a wadom wanya akwanya hallelujah. Obi abobra kɔ nanim. But wanya akwanya na wo kɔ a baabi a wo hyɛ ase no. Yenka ho asɛm bɔne. Yenya yɛti ha yi. Ɛyɛ dan ya ebire bi bɛso. Wobɛti mu radio no. Na bia mimi ha ensi da sese misi mini ha baabi amakɔ no na wate se matam ahenkan ho asɛm na ensi because anye bia no so obi ato obo banka wɔ pom ha no mu a ɛyɛ ahenkan FM a so ɔyɛ kɔmfo bɔne a watena yaafoɔ ho ama kɔmfo papa aba ɛne di sɛ mepɛ sɛ mekɔ a ɛwɔ sɛ mekɔ asomdwue mu baabi a mekɔ no that should be my focus
I should think about how mema hono nso a progress. Se me kai hana me na ongase a enwo se me bom dimbone. Me de hana ye mfato ho e de ama se ne be ya beti nkomo na se. Emfa bone enti obi a waye opapa ka. Obi a waye opapa mmire bi. Emfa bone ntua ne kada. Oye se nyame onhyira wo. Oye sa unhunu abrabo ano. Oye se ya wadwene se ne wanya kwanya ba bia beko bia wo nsene ho. Enye se wo nsene ho se wo nsene ho nipa na empe wasem o. Eye niema bi a waye ne na acompile ena e hantew. Erade no mo aye ne emfa papa entua papa ka. Si yentimi kura mfa papa entua papa ka yenke anu ntum. Ewo ho. Ye da achinti. Ena me kasa aye tintintin. Ebra na so ye ba fia na fia de obon krata mo boso no so abusua. Ye de atoa wo so. Na emo ma me fa we ntwam. Ahomachi ya entia yenya ene se Hyundai ash colored Hyundai Grace H100 ash colored Hyundai Grace H100 registration number near GW -7531-18 GW-7531-18 obi awia ka no anop ahomachi ya o no miensa bopa ho sima aduonum 350 e de kɔ 4 am hono ano ena akronfo kokɔ wia asa aka no na amane ne kyerɛ sɛ main door a eni patri mu oden ka na o wia no main door no abu ato fom akronfo na ɛfa ka na anwen door na abu ato fom ne ho omo de door no agya ho na ka no omo de kɔ enunti yesre abusuafo ne atiefo etie ana pai sese wanigya ɛhyeka bi so ɛfa ofuase ayire bi kwan no so ɛkɔfa mankasim kwan no so akyease kwan no so aprade kwan no so asimfo su kwan no so se ɛyɛ asama kɛse nso so a ɛkɔfa hɔ no mo atiankama ho so hwan gwagum se friend say Eva. Atiankama na atiankama. Atiankama kwanta. Atia. Yo. Atiankama kwanta kwan no so ba bia obehunu se ka bia ne door baako atu ato fom na nso so nkrofo yi se ombetwia fam no. Repacho wadaro ma na wa friend number sisi ya dia mai. So ombeka se omo ye fitafo. Omo ye de be fitafo. Repacho numbers ni 0242 928443 0242 928443 0242 049619 0242 06 Debi amefa biom 0242 049619 0242 049619 Ebacho yem from Mr. Agri Frederick e was sa number ne so na oni yen emon komo ana post station bi e ben wo no odi ekoyi o masutire na sa amrantie yi a omada ne mimfo a moja mpom ntirimu da no yempa wo nyina so ntoma na yentwe wo modros mfa nwen mu kwaku apomboko de acha apomboko na onso e nyame ado men so me ho ye pa anope ne yadu kwawu sanse anope weda na ese kwawu titu yes. Into wo famu na wo buy on wo famu ne buy na e na oh okay all right adwin bibia boko de twede ampo yakopon daruma na so e nyame ado men so me ho ye na ene cream yi mo ko ho nkonyasie bi a adwin kra ma so adwin ne ndo abobel to no bo I don't know so ne de bo o jaguzi oh I see crowd de baby adwin ne nam baby adwin ne nam adwin so ata dia so ni dwumadi na wo sita won ma bi ho oh yes so we a busy person bi a wadwin wo so tina bro o tifi onya hwe o passam san o tifi bi akwa dwuma no kwa na tifi ati wo ntwom ai be kan wasen sa nse enunti na obete ono abon se obi de me na mintie because ono abon no de bi o wadwuma a oye ene wafa omo ni adwuma ye no nti na mintie obi na etie ono no ankasa mu de wa busy nti mpanimfo no de obi a wadwuma ye a na ni abre no ho dendenden nti mum ye nyina nso mpa adwuma nye na ye nye busy but ye nwan mu aye hunu ne mobo na
ne car no yɛmfa ma no say you wi an eto ntwai da bi ɛyin fa ɔdan fa saa pepepe no me de ba ɔdan but say yɛ ɔdan he fa de ɔman fa nka ho ya asem Hyundai madaro man taxi gura saying Hyundai Grace 800 and I just say omo de ade ne kokora ne don no tutu from said don no ka kire me say munya ade mo ye omo say no yes ya do be ko ne do be ko etu no tam to kan mu anamu ja bi omo di ja ho no mo no just say ho sem omo ani abere so pa ara ho sem enti ye be se na posifo no so form ho nyim na ye yankasankasa so ye mo ye nyina ye ho ban wahunu nya ya kenka nyina no ye ash color baby obi hunu se nam bia no adaroma na wa frɛ 0242 928443 0242 928443 na 0242049619 yenim sɛ ahenka tifo de muhunu bibisa mo bɛboa yen ne atumi aye na ye kama pa. All right, inti yakodi weekend aba enkomo wo krom bibiri no a but me de weekend yi mu ba bia na me hye no man hye den hunu ne na ekoso wo Ghana ha ba kakra bia me hunu ye ne say ya to fi wo mu because me ko di fi wo ho dwa nti me hunu say ya to fi wo mu ya tum sa price stabilization levy and recovery levy no a onwa ka cha me so mo san fa mra back no ama fuel no emu apagya 100 series fuel akane na wutumi de court se so aduru eba ene eko 120 Ghana cedis eno kra no wan hwe ya be short wo kwan driver for no some person mu pagya lorry fare no emu meni wo mo ya adwen but yen ye kwakotua sa lorry fare no e den na ban na ya ama yen suso ama yen so ye benya hoden de atua I mean yaman for innocent people suffer too much yaman say na ba ya ma yeso at least anka we ya wo ka say levy yemfa nto so na ema fu one bo ne nkosoro a ene driver for nso person nso tumu no na yen yanka ye kotua lorry fare no nso no wa pagya yen so yaketua mu ana wa ye bibi dia man na nka asquare nta no obia increase ne dia anya ne ya anka obia nte but eba sa na o impoverish yen because eba sa aban ne driver for na ebe feel you sa pepe yeah for can the feel eba sa o impoverish yen and you know what because of say election year ninti no aban no so dragging the feet on person be ma kwan ma GPRTU for so ato lorry fare nim she oh yes tanko ma tum dada sa kwa election year na omo bo no kra na mdwa menti ase eyemla yes so omo betum bia ji se omo ne aban kwesi nkunya they don't operate in Nigeria and yes anya fair to omo ton ne ma wodwum ade na omo no ne de omo so nya business no mo ye say de bia omo ka de bia omo say driver for ne ka ya no omo ni ni ye ade na obi onu di dwa e wo da dwom de wonne ne omo bo ope odeje na me so me ma to me se na me twi na me so me de business na me de me ba betumi buomu a wo sitenti ji se oni me si nkunya driver for nyina se nyame nhira wo na nya ende omo yi no mo pan ne kase because ya ba ku bia mo no cre onu omo ni ni ye no cre me support lorry fare increment support because say can we ni bi ni e kan be wa ni say ni o die budom ni ent sa bra hwe ekwan ayi sa kwan we your friends saying aguna so aduro kwan ekwan ni nya free ayi akroso erikosi aguna so aduro I think say ende wo osofu yi Manfred Champon na soro ho hono na I think say kwan na enye ne ende enti hwe say driver or ye adwuma from Achimdan na kunkron minim se ma fa kwan no so sa kwan me mfa canvas so moto kunkron enye moto amemfa so na bibisa sa na ko wini ba na ko wini ba no kunkron na bibisa driver no enye na otwika no ba ubu befu bibisa driver no enra say me fa kwan so ba akopɛ na ma dwa sa no but sa kwan so na mo fa ne de bia e no se no wanso na ma omi a eye kinkren beka se mo ko kwan ne so eduru ba bi no wa hwe kwan driver na obu befu no because any ya eduru ba bi ade no hwehwe amena mu no but e kwan ni nya from kinkren to krankran etu de yi fuel okra obi otwi car fa sa kwan ne so yi fuel o tokra fa si nchen
hwe niam adi kunkron yi ensei ebesei we dey akosi ayi na bia hwe ho gron na gran enti sa kwan ni say car papa ntimi mfa so ebo 7 na onko anasa obeto price no we should feel for them and we are Kenya agona so aduru for nko a ya wakwan bibiri wo Ghana ha no a wo mso so bresa enti say ye pese intumu bi ba ye fine but yen so ekwakwa kotu ya yen nye bone no so isi aye na wo twe aso so atiase because ye sha fi ase akatu ya me jane from January and one ye gusu ayeje and ye man so ne atutu me akatu yen so ens enya yi ebi meka ho gusu an ye atutu me but wo expenses nso soro a na eko boni ben ni aye aba we na oni ba bi ogina no hu boni ben ni aye and I know near Cote d'Ivoire here 4 years in the Omonto Nyomamuda. I say 4 years. 4 years. They should check it. No imagine Dina. Omun check me, Omun checking where. Obi obefu say bia ye make na buy on popular no. Now they say you make one popular. Mo ka dem mo te brofo kra chen here te. Ya hu brofo mo church. Brofo. Everyone is compare this now with beton ho. Eti mo searching where. Mo google where. Said the American ebia you futuro half baked in here catching them crofo a. You people should check it. 4 years in here, Cote d'Ivoire, Montonium. But here, ha, percentage wise. You're 2 million. Seconds, Bia. Seconds, Bia. Cote d'Ivoire for so economy, Papa Chen, dear. As I'm on the Omadrian at Tom with the Babao. Then I'm going to come one more petron with the Baba. That won't be Bianca will be. Say IMF no conditionalities, no. Oh, they ain't light. Now, boy. Light boy den na mentiase bibusa we say sa etuo bi a e wo sa aban no na aban no tuition we jani na etuo subsidies ni sa na beto yeso e na ono so a tariff no oban kwa be true sign kwa omo call IMF conditionalities ne ba ko ne say every quarter which is 3 months bia no ye be peja ensuo bo nkanea bo ye be peja mu so mo say fechiska na me what I know this is IMF we here kwa e be boa ya ma enka sa hu chiri ka atiaba for man anya purpose no omo nya for that Christmas IMF for nya for that Christmas omo mo be mu because it got to a time ye call a mind so say ye kwa ko bobosin ya no mo mfa mayen because omo hu say ye ka no adubrim mini yen and inti no omo ehwe the future of sika no mo dey ma no say na mo hwe bia mo sika sem ni bia mo gina ye di sika ma wa obetimi atua and inti ye ko bia no mo moye bosia Yako be anon moye bosi nti na wo say IMF ni bam because ye members you belong to them and as a member of form no na wo so mo be boa wo ba mo ba be boa mo nya for that Christmas sa $3 billion no on be san je o ma de same baji nti no ekwan be na ye be fa so a ye be je ya de e wo say yen so ye mamo tough eyi of friend saying programs bi a mo be kwa ho hiahia but yi sika de ye be je nti after some be je o musika no na ya begdi ye ho awesikasem no ho ana and no question was ye bisa NDC ni MPP because omo nyina omo be ko opposition bia no a omo last way no omo ko IMF e shaase kufu abreso the last one ho ko IMF atamos abreso ne atamos abreso kra na mekan e shaase atamos abreso last yi mo se kufu kwa no de ye ko hepic yeah and atamos so e ka omo we be wuremu mahama na omo so call IMF and we mu so ba ya omo san de call IMF but ye mi say won say ye ko bia na ye wie program ye economy na na what is the status of it but mimi woni say ya na ebe ye kama ye economy no yes ebe ye kama because obo say nye kama anke nko yi hu firi ho enye kama ande ade na enye kama ye pre hu ko yi hu firi wo mo ase former finance committee chair New Job in North omo south and south ura makasibe ye bo asem o kan ne say ono senka yo so afọ hwizika asem so a anka o de Ghana economic management no ekwan fa so ye managing economy no o de bekwa to IMF ene ye bisa ne say adenti no de ye management no kokoma emrofo no ma manage ene o se emrofo ne kasa ye tie chen yan kasa ye ho and into what they be call Obroni de or case me suma ko frimpon ho
kokoto papers miensa oba eye paper miensa na ade beba but yen ne manage a ono tumi ka kira wo say o me da me ko eminya paper miensa but me hwe se ne shop ho tie ne se ne na ne manum ne chef ni mu no ma anto bi anto ho a me ko na sa enti ye yusu sika basa bi a te say yem famre bi anto ho obi aye de ope but so we economy no e da IMF na IMF for na manage ama wo you dare not na yinja ma wo man why na was our boss no how di ko je economy na ma won wait because you want go for and management team na still na no that is what he said kama maybe for us 100% no people should go and check it say see the nyame adom social media no we are na da ho is it you should go and check it insert the position of a Makasibi that's what na ban net so basi e ban na kwanya ya man bi I'm telling you aban yi omampanya kufu adu di animu no fine you know reward them and I have said it here time and again say na now do you be a you can loyalty a on fe ni agro na now do you loyal to be a on any shots here from the trenches nyame yam adom wana babiam beduru bia no make sure say ono na wo pepepe so share the likes of asenso boachi baby on any shots free eh oba ye no so no boa no eye abugina ponwen yi so ono so hwe bi ono ne shots free eh oba o kai no maami o chief of staff yi ono so baby ono ne shots free eh ni oye minister for regional integration foreign affairs Sharayi Kobochi sure na do ye minister of foreign affairs no na sa maame ne ni mistress a o ye adwuma e wo ne office nti na do ni ye adwuma chei nto ba ye no so na wo krampo bi say adwuma me ya na ye e na o de ne kokko share ho no mo for solid 8 years yes yeah e na maame na wo ho a on fa ne nsanka no nti na do ye very loyal but the question is must I be loyal at the detriment of the entire people and one development ana so odi ne nkware so ehun hia Debbie ehun hia loyalty over nkrofo abrabo it's serious sa it's so serious on the ohun ni se no na ye it's so serious se be ye obi nko ka sia na wa yi mi mu na fine brains e wan pipi mu no bibiri no ya ma kwanya wa ban se sia won hwe di brain ya ji ane asade fu onipa kro na ane asade amano na say hey I say, do we have the men? Is the men, Nasa? They have the men. Say MPP focus say we have the men. It's true. And where are they? Look at somebody like Yera Apia Kubi. Andy Apia Kubi. A very fine brain. But man, we yamana kwenya wa bemu. Look at Asibe Yaboa. Economy. All free parliament, na parliamentarians be krampu kura esu. Because a ban economy yen debate yamfa we nwura ha ono ankasa kura se atwa no ho kire ni nwia no mo economy no e ma bibiri kwampo e develop interest in financing and economy because obe kire wa mo atiase ama papa ye hwenhwe ha yetena se ye hwe ha e ma obi di sika betu no odi odi abetu no kura nya bone mo wa aban mu yeah anka yamfa ni mewura mu bi all this fine brace nyina ye ja ho mo si ye kan ye beka bebre nu a naka owura and Apia Kubi etifie ehye minister na ohwe ministers yi bia omo ko Chinese ye be ko gusho ama gusho ay ya so like I say it's so worrying so disturbing the nyama kan ye ketfo bi o si ye ka say ye listed yeah fine brains are when they speak na dia de wa brain wodi o ohunu say nkrofo yi omo woni die dion but then die na yehu de wa brain wodi na yehu yo hey erade hunu ye mobo we have the men urade nyankopon erade hunu ye mobo hey enti yesra mpanimfo no and ye kan nyina no nso no it should be a wake up call for more because election year money ye wono yeah election year money ye wono election year there enioma bibiri wo hono me nwose we ana mo nyawe e bi ombe so mo ya na last minute no because share election year ye wom
na doom songs wom me deɛ I'm not concerned about say doom son into yɛn to abɛnti aw no me no mfa me ho na mmom yɛmfa ne say on the day of election near doom kanea we should just imagine what will happen. Yeah. Eda ya to aba esum ti say enkoko constituency say baby a collation center ya wo kwan su sum ho baabi. Oh, we are more plant or. Who do plant? Wo sum o. Wo you free your friend is saying crying. Na unse say o my bypass no. Utimi sane say aha yi Filico papa yi odifu yi. Filico man ya. Odifu kansa papa yi. Oh, okay. Na sore ne side hɔ a ewura mu baabi o. Ɛna ɔmo EC office ne wɔ. Na yedum kanea. Na ɛhɔ nso ne yɛ ba bɛ determine crofo hyebre. We should just imagine how any ma bɛkɔ. I'm not concerned about say doom so nti ento abanti amre no de mfa me ho. So mbetu eti aso mu 20 an na omo masem eti efu eti na omo masem a. But we should think about it. Oh. Asemo. Hey. Na tu we yade afra wo sa de be ye kura de bi. Enyo mo IMF nhihye. Na ne obeyi firi oye den. Ndi no o se ni nkrofo ho dwan o. And I before as we speak so him say omo team na sa omo hye no omo ni bi da ho na ani ho ye hye dey I think say hye no wa ka implementation ana IMF fo no botai ne say me bo bosia na maboa wo amwa ye nhyehyeye ne ntoto ya sa sika no me de ama no betimi atu ama de ama me and they are only concerned about you getting their money back for them not about say won grofo ho to mo ana won dwen wo ho because sika no say o de ba no de ko boa obi foforo so yeah enti me mfa sika me ma o na mo fa nkonko twa ayi tea mo fa nkonko di ayi o kenke ne wa che ni na asefo a wo say me ma o sika no a me hunu so betimi ati na ne so mo hihye na wo say ko mo ye kan say de be ya ye kan say aban ya ye say aso o be mo ano ni say eno de ade na ndo mo ba cho aban no eso wo hunu ni say so but o say sika o mo spend wo ho no kitikiti bi sa mpachoi okay unso betumi ahunu nipa bebre but obu ha man 1 cedi 2 cedi but some bet na fie no na mo nyina mo mra ebi ye loading boys bi so loading boys na be ka mo nti ase o me sesa nkrata o the document we fa call newsroom fa koma news editor onye loading boy no why you smart no just got mo titles na loading boy messenger mo ka da mo try ye from presidential staffers eti loading boy je ko loading boy si ko esi bibiri create mi dware kwotena adwuma mu onya adwuma nye not work can not so work can not so you twa selfie ya mi adwuma ya presidency you be tia na council pepe technical advisor on this on this advisor on this edi ngwa no more technical you intend now technical advisor on economy, technical advisor on health, technical advisor on wine, technical advisor in bibiri economy say be na do dey futu for do obio sikasa no network me advisor on do charter the crowd one share na tadi how say dey fa hofro ni nyina advisor oh anya advisor but adwuma na oye na ebetuma ka say onipa no ye futu anisa on e checking atade ya say ye futu na de ma ho na bebia a wo atade we wu sha atade we na obe sha atade sha na futu na ode futu na otu wan sha na kwa sha wo fa na bi kosi ya o kan say advisor on sa ne ma no ankrofo be kire wo say we ye propaganda just to speak their language o bi a on e hwe na tare sem so okay na duane obedi say de obeyi ni tiri ne sa ne ma obu ha ne hwe obi obere obi oyede ombe mo obeyi ni tiama obi se obeyi ni ti sa nanka say bia ni ti no efu ewi ne bank kakra wo se ma obi be pra ho okay I get it tafrumuna yeah do hey
Edepa. Asamba kren. Mampin oezo. Edepa. Nti and what say hey ye on mampani call public way. Na nitiri ho hey mo anka mo ye in charge nka asema to mo. Nka asema to mo pa. Na wa yo hu se wa utiri ho afunti wa se ogoyi. Dabi. O de hu. Wo ye tia wo ka adwuma a wo ye no no. Enti wo so mfa so ne sen. Agwase wo guiding what no obi abebo no. So aja se. Wow. Ye nka ase kokko twro hwe. Ye nka ase koye bibia ye se wo dia ne se bone ho ban. Wo ha ne sen. Okay. Wo dia ne se hwe se ni tiri nwi no bibia. Wa tade o ho ne mo a wa hu se atade na mpese me hye. Wa koyi wa de ahye. Tirim de de agigi bi so. Enye tirim de. Ye di tumi ama mu se mo masom yen. Na sisi ano hey enye tirim de. Na den. Wo hwe the we no a constitution na. No mo free mu ye no a. But I ni nyina ne say we have to, we don't have to give any reason to president no to be thinking ebekwa kofa o how they aba. Yes. Se wo dwen o mining puntu ho no. Adan o mampani ni atade a wo se. Awere ho sem. Koso akwa wo bi so da no pa hu de o. Oni ni obedi kura mpokura na ko atade no so enu aja we no so ebi ye ma no pa yi. So nso mu na me pa ntem so mi we am safi na me ko to. David masa. Den sa no se onye obi. Den sa no se kan no ono ma. O polish pa bo na no so ebi o to atade ma. So ati ase. Ono on polish bi o. Oh, polish no o to pa. Yo to atade. Nti sanu mani na de ma. And the fat. Oh yes, I was here checking. I was here checking side. We am so adwuma mu ana wo nya no. Adwuma mu a. Wo presidency at said you wa brochiri. So ati ase. Abia o pra na bibisa. Adwuma ne nya dem but you get big mon. Hey. Omo nyina ka ho bi but o bisa omo so omo sika no spend omo ho no. Ga kele bi. Bisa percentage wise no omo say iso ketekete kra. Nteja ne eja wo omo. Enti eno no moma yenwura da ubon krata ni mu na eja. Ensu ato ye hwese no nsu mu afo a. Yeah, ese mu afo a. Ya fa mati. Mu afo. Okay, ye number 1 re. Paul de ya wa wasema. Da ubon krata. Da ubon krata abo anopa no wotwa pa community aduasa mienu. Ene ye dwade matiefo ni na chimama kwaba. Eba hinkan 93.3 FM so. Da ubon krata na odro abedwa so na poso. Ene ye de na medin edikwaku. Enin kusi buadumene adwempa hene Kofi Mensa. Dem de sha se eye the uncle de obokrata. The uncle de obokrata ena o che se abankra chipani bi ena amanyofo fo se so ya manyoni na nyame ye wadom unya dibre kakra bi ana unya dibre a odi ombu dibre bi animtia unya dibre bi a enu kwa se dibre no odem ma wabeti enu kwa se odi tietie omanfo fa hudie so enu kwa se dibre no odi ha omanfo adwen enu kwa se dibre no o maye hu se odie wo ye nyankopon ene de se dibre na ma nje wo se ya obra ho ase eno ene afutu abankra tipani bi ede ma amanyofo ewo dibra odro ya wo munya eho ama abankra tipani kro ni din amana so the uncle de bokra tani bi na kohwe emu nsamankase hu nipa kro menko enkramumpuni mantemwan presek ayesuku nto aso ba ko a ewo nkramumpuni mantemu abemu abako wanya finhia dunson ewo sa school yi mu ena nanu ye beto dwasa abemu yi obi akidnap no chese ya che no akohye ba bi a kidnapping so ya kidnapu a nesi ye kidnapu age ade ena wo kidnapu na anche bia na ya tese diska bia to so se mo amfa ma ye nyaa no eno nam so ma post for kra so ye hye papa sanse ya che odihye bi san de post for adwuma ene ba bi o mo be fo mo benya koda bia no e wo so mu wura na ene post for do mu ti pempem ewura na omo ye nhwehwemu kra fa ho de abetodwa de anko de bokra tanim anopeni se post for nhwehwemu aba abeda di se sa kwada 17 years a owo presek no a o se ya kidnap no ntino omanfo magene no sense oboa wa shada akohyehyɛ won obi akohyehyɛ won na o se masa mo nkyeme a mo kase mo pesika sei sa ne ase akwada no se o pesika be ye 340,000 na se titiska 3.4 billion ohia sa sika no afi na wofo nkyɛn na odiska no atukwan akwa burukyire
enu nti no use kidnap strategy no si a kidnap no na awfo mfa sika semra o ma mfa ma na wa ebia wa awfo nso mu obi ebia tisi ya kidnap we de beba we say ye mfa nye enyafo ma wo na akwachi hia ni ba say ya kidnap mu mfa sika ana ga obeku no we sika for ba why they kidnap baby they've kidnapped my boy why but this say ko sign check send mano ono ahwe bia san na buja 40 enti ese sa akoda na o si ya kidnap no presec no eyentro fake o sheda na koye sa ade no ehun asem ni mfoni eda no msia no pe the anchor ehun asem no adishima mamidi da obokata watudin sa daily guide o se Ghana for apede da obokata na ensema do ode aba no eche ekuri de edikan no esoro no mo de Ghana man panyin na nado danko akufu adum fogi de aba wasesam no ka se wodi nipa maako aduonu 20 wodi omudin akọ ase yenhwe na agya yanyu omuntum no omunkoye adwuma ewo eye court of appeal ti ehonsem de obokata edi aba enya asem ketewa na se obeka ya be se busumi mu ni ana mfonyi bi sha ase ene na ma be fontenta ne so wo kire mu se eye keteke ibi de akosi broni fan se train no Ghana eja ya ne Poland for timi anya nkitahudi ama omudi bi ebre yen etutwa ahunfo nyina wo Poland wo de begu abe fontenta so ye hu deja ajebo o chese aja anya aba beduru keteke no emu maako eye mienu sam no ka sei alande wo Ghana ha a be sha ase abu adwuma anya asem ketwa ti wo twa ahunfo nyini bi e de aba atimi se keteke na efe papa yes bulletproof ai ti we say etuo ni ade kura ebubobubo mu anya ade se betimi ase no utim na konfo beto se so ase biu na omtututu ebubobubo mu kura na enyaw ya tinye nem ya nti Poland for nsa no ti we de enya asem keto ya asem de ti ye ba aban na ba so ti mu keteke na ba ehon nsem no na owie ya no ana nche wonom wade opanyi on na hwe abedwaku am na hwe kokko dwumadie ntoto ya so kokko board orura Joseph Boahin Edu odi ne mfonyi di aba o chese kokko akuafo ye die ni yo o chese sam no ga se kokko no bag no ya pija buo ni mu ya pijam ade free eye 1300 ni akire isi ade akwako dru 2000 Ghana cedis 70 Ghana cross adaso to 2070 Ghana cedis ana sisi akoko ne bo akwakoduru bag baako abaya yade mompene eti ahonsem eno no owie ye no ana wachem se edoso abato mpesu asonso se de eja eyewa nimisem se wo se sisi amno kaso munimra se bedwani sa bamba wuo sabi wadna paka kese na betabiro mla se bedwani edne ko owura Jonkuma nti awase yenya na namusini eho abato je se yakosi broni france by election wase pipa amanyokuo no nipa maako enkono ana omubia apromuto wonom se obibio ogidie se wasafata nti wase kuo no mu ema na konya na ja otufa akade ma omupre eye samra sibedefie kunya no womovo mudimra nipa maako nkro na do omudin koye na nipa nkro no so na amanyekuo no hwe omka atasem no bia sefata wase won nso timi epre nti omagya nipa nkro no nyina so omunyina nkopre wa be yunkunim no na enwotwe na aka na bo akidom na sede be ya akunya no nsa betimi enso akanti agya wotwa mu anim ebi mu mfonyi di aba nipa maako nan ana odo mu mfonyini edi aba ewa ha ma menhwei rodi kan eye ankane opanyini a Ghana eba no eye ball bodwubadie totoya na wono na netua no Ghana Football Association omo president former president odu akwasi na ntachi ono na mfonyi di kan ana maame Porsche e champion abronye DC ni chocho mucho ono so ginam ne ho fe pa o oyamlanim ni so o lawyer ni yes fatano nyagro do otoso miesa aye maame ya abuaje ono de me sheda ni encantant mi nim ne sa very way so popular sir deputy national communication
director. Since I don't kind of MPP for deputy communication directors no. Oh, okay. Okay. Yeah. Oh, I see. Oh, now say you ora kwa me twetwe de so wa you wa redraw. Chiri twie o se hwan. Wa resign. Aden o so usa. Well, so no na ya say I think so ye MPP say BB director affairs. Yes. Ewo Kumasi ho anase wen. That be national. Sa. Ena we see form. Because ohunu ni say wan hwe ya habebo na ma habo no. Yeah. Se na numbe mo ma na form abo no so de ne o se ba ko pebo no. Mpani wa say mo ya ontimi why external affairs director. Oh, okay. MPP. External affairs. Say na nye Ghana hampon so. Sa. Omo de ne amanone. External director is amanone. Oh, okay. And yes, I got on metes ya so I resign by me dia people di ni fo nyi dia aka ho aba. So my balloting na but contest na between Nyantechi o form ho pa o. Yes. Ebe mo say because of finance, you know. Oh, national. Nyantechi was form ho pa. Do you know say before John Kuma ebeba no? People called on him. Senko omra. But no na GF ho ni e da to the extent say wabeka so nkofo friend na GF ni da to the extent say as akoko yi dey see nge let's not chase him go akon do be. Nyantechi is very popular. Say me I have a friend who go say example man no when that call Debbie Tio and they are intro too. But T the American say maybe sir you na ya oboachi so no Kumasi ho no wo e na na maybe say Nyantechi the way I say national senke national na ekoto aba na bia nko belusu but ho net say no se hwe e from oho no o popular oho pa. Okay. Popular oho into contest na between Nyantechi abronye yire no abronye nso so ye say ho ne say odi na konwa kosi. Oh, okay. O te ho no pa wi anwumere wo hwese ne yire ebe ko mrahye bedwa fie waya de pa ade abronye waya de na onim say abronye ye one of chairman for no a omo pe adesua pa yeah abronye on the energy na we sua de papa wan hwe ya unhu ti okasa uze onim ni oka yes wan hwe ya unhu wan hwe ya just say ebi no mo nye okay with the style no the style na so ne pe ebi no mo nye okay with the style no ebi mo sa am style no enu so na ye good ebi mo person ka o modify the style ne kakra oh but ebi mo so said ya wo kan ebi mo ani je ho a why ade wo hwe the husband support odi ama ne yere na so oba to be madam ne yere krada o ne yere ne so yo oba also some politicians na times say omo when it comes to omo family side na omo this be issue bi na asia link to senya say difficult say and then you nansen ya ukunu ya na ye do aba yanka bibiri kra yere ni mu amba o so my guys mami ku ye gina onu ana nkwa na say omo there be unse me catch say no she is from a well-to-do family. She's okay. Na fi na kwa go tisi ma. Unse oyo so for panyin. That sort of kese ya no. Nti I think say we saa no mane no. Odo ho be ko fori amanyo semi wa sori baby bi e wo ho. Untumi nkwa asori nkoye said ye wo ye no ne saa no mane. Me point is no onim saase we won tin si ma. Afi fi an nkofo ya no so pese odi ne ho be yim bi e be ye bi ye. E se ne ha no. Yabo. Ne ha no. Oh. Se ndi kuna fi mu omo yesa. Edi contest ni gina Nyantechi abronye eyire no na ayi maami a ogbo ni din maami ya ayi agwaje but no kra de enye din ni e de call contest oto ho de ayi me na me di ani mu na me di ani mu wani be ba ho ni ya fa ho juma o me di aye pay oso oba na me no oba na if say so orobo na o contest wo ho no senate Okrekumante obambi Okrekumante di wombem contest ndi
ɛyɛ me ne ɔbaa na nipa na wo so no ɔbaa na ahiri na to fam oda ho wode nai edi one way ya yɛdu bedi animu sɛ na ɔyɛ lead contender but one way ya na yɛntu wie na ɔwɔ nan ya aduomi ansa nko bi former MP no ma je ya so opese okọ independent so dey opese okọ Alan by way movement o betima kwa as independent o ntimi nkwa Alan way onwini me wuli say coming back there you for there sa o coming back no coming back kra no anka fa kwampa ne so wo say me coming back independent so say ono na you say ko be contest John Kuma you know omo promise no o John Kuma ko no post ono mama na contest enti anumu ya ona na yihye mu na we abeto no ma enka nya we nya yi ekwan na bi say nya wujade wa ntiansi we ni nsumu say bia ono su tietie form a no nim say den ye besan abone mafia ena ne association with Alan no ama omusuro ni gem fite omo nhyada nyini nisa inti na man kokko ba sa no but wonyai wa be form MP odi say mienu ana ba ko odi 2 ete sam muhamu hu ena no ihwe ayi Krachi East o say hwan DC oko program mani subiri mo to for me no ano no ba obo Krachi City MC ehu obi di kan fi mu di oko hu hotel no ana no ye Krachi ho wa de same akunya kro na sa de same akunya kro na untwa yanza ho sa anwa ule betima check for we Krachi East wa ne no oteso no ko hotel no ena ne wasan bayi onu su ko program mani su chimi to o twahwe wo ho no no ano no Krachi East akunya no na hu na so mo de na DC yo DC DC de wa we enhye da ni ho sa o she DC am the MC there be omo ho Krachi East DC district assembly ana check me here say municipal na say district district da do am de na municipal omo ho na municipal Krachi East municipal na say municipal ya de yan na wo ho municipal okay municipal ba ni anana ko yi nso no wanyin no wanyin so ba ko no ya brantie na sanka brantie kura afiri ni ekoyi obi abedi ade akofa na enka fa brantie san brɛ no wanyin unse wunyin sa no e bia ni mfo nyini na kyerɛ se wanyin o da bi wanyin bra wanyin so wunyin sa no a wunyin na na nyare wan kitinkiti bi ne pressure ne sa anoma no asem enti e wo so mo cheke eti bebrebe papa yi rekwai we twahe ojaho okọ enti nyame ya wadom aba be DMP okromfo asoso wo so mfie ayi enwotwe first term second term de be biemu nyansan ni ba ko fotrim okwa mfa so tunu no so ya na ha no ekwa mfa so tu no so obi won ma timi se wo man for the pel but party no kwa mfa so mbogum be yi wo no ojo hu anje asibe ye bo a oka asem bi o say New Jabin South for no wanyo omo bone ena omo se ye na ye do baaye ye ma wonko biom nti eno ano no nya de ono obesan ba biom krofo ye so wonsan ba no se me beje den enkrofo e do baaye se ye ma wonko biom ube ka se okoburu obi ya ma wonko biom e by force e chenchina se mpinu akra na wo so odi de boy mkrofo ene ma bibire wo ho nti ye wo politicians ni bo ha mo tenyo ma se me kona anye yi a men ha me mo kra bukra ya mo brewu because all your MP a uni privacy o ufie de bia nkrofo di wa hemfiri obi kobo sebe ne nkwase adwama bi kokowo o se MP meyere eda hospital MP kutia enti nyame ya wadom kra ne wo mo so ma age akonya na firu nsem a e ho na de oye nipa ntia be ya wo ya but wo kotena se ya adwen ho me pesa me so me nkrofo so mo ma me so mo a kotena wo ba bi so ati ase ya na de ni ba ko fu tirim
bibi wo mo nyansa ni ba ko cause bibi ni mo anka ho mpere ho biem sa sa bepe biem na me ka say nyansa ni ba ko fom say woni politicians ni din koma madam ba ko oso obekọ election bia wonya accident o ka say da fom tana ho na fom enti e bi kompa na enyankopon na e pampam wo di wa firi ho no ti ase o so chenchena me e be ku ato atwene wo hwa de e wepene ho jo ka so be no ope enti papa no mo ben no a mo kan kire no nse na ni so kra afi enti wo agye den oh so mo party contest ikura oku bi ana o ye career MP well obi wo mo ye career MP enti ono de why na je so obi de MP de de obi de ai se ken kranche o boss ken kranche chenchena o so obekọ parliament adis yase ma unko mesi mo be lu support o de entunefo na sika no tete bi ma mu ni na mo ma ne ko tuntum ready agufo mo mu ti afutu wone ne nkasa ona de na ni ya sisu a wo boa o me se wone ne nkasa emfa ongo mo mu bi ni ongo mo mu bi ni ya na ya no se ho na da ko a me se da ko a dokuya tese ne san kra na hini se dokuya kra san free constituency for kra san be wini wo ho so kra ye kasi ye rank a wo nya ba bi ani om go to elections you no nya ba ya 47 be pass mo ama o boss o ba ke ka be wi o se ye steam nche ba bi a wo no utu so adware na edi me de me ko bi na ya mpemba bi atene o me ko ba ku ya amfai so say duru o ma san ye o ba me ba be dey me ba anga isi su de o kwa nka be fa be dey bra me ba be dey me su mi hwe mo abo me bra ba si de o jo timi ko o si de o ko de simple so fast no man frɛ wa na frɛ this is the more frɛ wa ga sa frɛ disu enipa wo kuru so no doso omo hwehwe mu a omo benya obi foforo na me so me focus o ma bra boss si ano mo frɛ o do bo frɛ zabri dia was okɔ frɛ ni bi wo ho no mo a ye frɛ wo anu ada sa hwɛ frɛ wo ma da ta ba so de na ɛkɔ na se ye frɛ wo kra wo se wutimi tie mu o so what is obi abodin a yes ebodin a no aso donjon no de akire ebia na ye frɛ wa kokun wantie frɛ no ase a ubewu okay tu na mo ani abodin adwempa as okotwo adwempa bra ba ya tuto but ebia ka wo twen a adwempa no agye so wo bi som sa de ntino mbo wudin na ma kire mu akire wo se ne wa adwen Asia na okọ ene wa dwen Asia pa ba bi afa okay yate enti o mo frɛ me ba ma mu awon kra okay me nyere me ho me kire me hu mami ngozi me sigedi me si me nya sika pa politics me de yeden o be ye sa o be ye politics wo mu o be politics me say o be ye politics la well me so o be politics yes we Ghana yes never say never but se me te hey na nyame amadu no awurade ahira me te say despite no sheda yi o na na mo say sheda na me nam se be politics se den na ha me honhom bone be na abawura me sa no o ba so mo ma afọ no honhom bone abawura debi o ba so mo man no ye Ghana how your politics waso mo nyo waso de se nyo na me da sorry na sikani a metimi atomaduane an bibia di na obo ba mo de mete ahenkan sopa me sa woni si akukuduro no na se o mu ani ngunu o ma so ye sempa ni dia ene wo ho ntɔ se wo sɔli ye ne wo dum radio na to be oman sum ne nye se obeya manyoni nko awo huru no kura ntumi nka adan ya ye ye party mra ache otwantro se bu akwa mimi ntimi
ɛne gye sɛ bia nyankopɔn yɛ mete sɛ Kennedy Japan ɛne wo ne sika no nti wode ne kɔkɔɔ to kora mɛba apart from court nsa imfa biam gye sɛ bia ɔbɔm dua babia nso aben no ɔbɔm dua nso ɛma yɛbɛyi afiri party no mu awo de ne yi ma film sɛ sɛsi yɛ sɛ ɔtere baabi nso sɛ wate sɛ ɔmo kɔka ntɔkwa bɛka no ɛda na ɔmu ɔtere baabi sie ne ho Ghana so paa bi tiri mu ɔdin ɔmo kɔka ntɔkwa bɛka no megye me wo ɔmo sɛ yɛ court order wate na court order koraa ade na yɛtumi nya homɔbure sei na court order ɛyɛ bia wasase na bia wafa si yɛsi nkonya asase na pɛwofo yɛ kɔtɔ ama wo yɛsɛ yɛsikafoɔ ntɔkwa nti yɛmmra saa ne yɛnka nyafoɔ ntɔkwa no mu nsɛm yɛsikafoɔ ntɔkwa aka baako na abusuafoɔ saa ɛyɛ tadua yɛse ayerayera wɔ kaasoa ne ne mpɛtam no nyinaa na ɛfragada mu ɛnyɛ nokorɛ yɛse obi kɛ bɛma ayera ayera ɔmo so ɔmɔboa apolisifoɔ so ɔma yɛ hwehwɛmu akɔsi ase ahunu sɛ saa nkurɔfoɔ ɔmo yɛ saa ne nyinaa so ɔmbɛma ayera no saa ɔmɔbɔ ɔmbɛma biaa nyera yɛ ɔmbɛma biaa bɔ dabɛ ne yɛne medical wei ne kasaeɛ no ɛm sɛ Friday no yɛne ne kasa Friday no na ɔkyɛ so nkurɔfoɔ no yɛka saa no nokorɛ bi anim because medically no ɔbɛɛma ntumi nyera nti obisa a ɔemphasize wɔ so toa so a sɛ ɔmo sɛ ɔmo bɛɛma no ayera no ɔmo dwonsɔ ɔmo awu ɔmo te ase nti ebi a ɛyɛ shock bi na ɔmo nyaayɛ sɛ ɔnya shock a ɔbɛɛma no naturally no ɛbɛ shrinke sɛ ɛwɔ symptoms bebree o sɔrɔ no patututu na sɛ ɛdo paa yaba ne die mo amoamoa nti ne na symptoms bebree ɔno nti agye bi a sɛ akɔ sɛ akyekyedie pie na ɔde biribi aka na no so boma na waka ne ti akɔwura mu nti ɛyɛ amonom no bi a shock bi wonya shock bi na bi a ɔbɛma na ka kɔm ɛna wotumi ka nte sɛdeɛ asɛdeɛ nti mete yɛ no bibisa ɔmo sɛ ɛyera sɛ ntɔhwe ne na ayera anaa dua na ayera firi hɔ anaa ka kɔhyɛm wɔn mu nyinaa yɛ question ani yɛ bisa but agya obi asa ayera so no ɔno na ne wɔn ne sɛ ayera deɛ ɔno na sɛ no sɛ ayera Ghana Psychological Association for kyerɛ sɛ bɛɛma ntimi nyera na emu ebetumi aka kɔm with time ɛbɛsan aba okay ti omo de kwa ya ade kakere bi no mo sa de o fa na mi busa mo se ntaduro ba nkwa no mu yusu de ma spirit ba nkwa nti spirit no tumi ntini pa ba bia se be metadua ene se no krampo nkran krofo ada na ka wona mo so ewe ni abenya be bi se obi nyinse no na so wada otima fa na wo be ka wo dem there be face to face na ka honhom ne namu okay na ka wo we se ne ne maami we okay we de na me de we ye beboa me we de emoa me obi address ya tie sia boti a so ya sampa o ti sa wa oni awu unyo obi ahwe o wa hwe na akoda afiase sɛti asɛm mpeni nipa ya pɛre ho asɛm o na so do kokɔ obi kokɔ o masa na sɛ na nkromo dia ne nkane monten so hyehyeshi o betwi obi asɛm o betwi obi ti o mo si nipa nkono a o mo yɛ so be ma yira di nya sa nkofori ya ache wo mo te won sɛm de boka te dia ba daily guide mu nsɛm I don't know the daily dispatch de boka ta no oba mane sɛ owura Ben Efson osi afia ba ye ba beto no ye wonkofo bu no a wo nya manyukuo nemum omaka mo abom ti se ekuo ya wo de bepre tumi e wo afia ba tomu o cheza sa nkrofo no wo mo ba no mo butan ni na ne se wo be ma abato na ko run off enu ani o agenda o mo mepre tumi Ben Efson na kasa asim ye twani mfoni so ato abagayam a o chirechire nsem ni musa ye se owura abusa kara nso wage atum se owura lankoyo tramate ba ba Franka Tuni ama AFC na dem ahwa mi hu adekro amanyuku ana Alliance for Change Alliance for Change ARC Alliance for Change no revolutionary change use again emfa
Just say oral and chamatin. No one as a pay ofri ayi mu azo mu jojo ni pa o. Jojo ni say. We twin na we ka we me do ni be say. Oh, oba be ya man this year. Papa we dey say o. Yeah, dispatch. On the dispatch ni dey minim di. Oni ala no mo tabu. O twiya ni mo papa. The deputy dispatch the bokrata eno no osa agba mane o de mampani nanado abra obey mampani a oso akofna mu sai a watutu ni kente papa bi emfoni na aba na eno na matwa to ne nchen say omamu ana adwuma mu ba bibia ya ade we ekoso bonse ba bia nipa domo ye adwuma no e wose enye obi obehwe adwuma no ana adwuma efo no de na adwuma nsuani de na adwuma nsuani de ne de nsuani no na ya cheche no na wakenya no ho de ne de nsuani nsu ni abona ba so na wayire ne ho aye na afoforo nsu asua enti sabe pepe oba nkrom oba amanmu oba ahemfie oba nnwuma mu kwa aban mu ba bibia ehwehwemu we eye a wo mo eye na eno na oman de akoso ehwehwemu ba beto dwan nefa amamuo papa ho amamuo papa ene ya chese Ghana ya mamuo eye papa Ghana mamuo ye ama wo mo ye ehwehwemu ade ehhehye ya de tutututu ho ano Ghana yaba ebibrema to ya West Africa ye ka amamuo papa Ghana ne dikan Ghana ene dikan e wa amamuo papa mu ebibrem atoye se yaba no ebibrem ni na so a nana penso ana se nana penso fiti ye dig democracy ni ba nyina ho asem nana penso se season bia ne so bi omo enti no de nana do mfoni krasa abata ho no ena yaba no Africa ni na ebibrem so a Ghana ye ka amamuo papa ye toso enum ena wiase ni na ye toso aduanan wotwe 48 na se Ghana ya mamuo no ekoye pa ekoye pa the Daily Dispatch the Wokrata abusuafo me hey chamai eno pitwa to ni sa the new crusade guy the Wokrata mu nsem nie na o kyerem se owura Farouk Alu Mahama sam no keso so ka kyerem kramofo nyina se omunya ka omumom na omunya baako na wan mo hwese ombedododo mo ho na se de be ya agya omosom no so betimi atu mpon na tuhwa na akọ nanim eho ensem de Wokrata yi ade aba ye ndimra hye bedwani no na ye di won so nsem na akwezi se ni ye tete se electoral commission no se omonsan koto aba ne biem but men so me tete se ompese omo ye yibi okay realism na omo didilia na ebeduru ho no na ya frɛ the other party no okay so when we say baby ade adru ne ko nti de tiase ma no but tiase ma me choba ngogo ana ne ngogo tiase ma me wa ha yi be man kwan ye kafra pam tiase ma me choba de e ya ne duru baby ha dwen okay me pa chew bebre ma mo kwan no mo nko so ata say omo nyina abusuan ba we die mami abiba tools one when abiba tay onu so ye maslock madam yeah ina ye nkoi asembe kureni na o chem se MMDC se oja mo omayimu yo maji so mbe ye oye kire na sa oye kire no omo ye de atia eye mami na atoshi mami ya sisi ani din edin tire han ya chekiremu chem so no na wan hwa Dr. Bawumia bayi ni se aja mo bo na chidom no komo ye so meye oye kire tia no na emu nkyeremu no MMDC for na babonta beka so omo nyoma ju so be ye oye kire bia anya no kore te won sem de Wokrata yi enso e de aba e wa hanom a enye asem ketwa eja yamfa we si emu nsem no new crusade guy na no na mete se yi dean of MMDCs no elder Richmond Amponsa Ejabin Richmond Amponsa Ejabin kakabo kan ho ampa samponsa de ne kakabo elder kakabo nti elder kakabo se MMDC bia ni hono mo a wa sori se omo ye demonstration di etia because wo hwe ayi omo kra omo wa be kan sa asem na omo ankyere se MMDC kwadwa na kwabena yeah nti di omo kan no enye no kre no nso den kan omo tibisi mu sei
but me ko ni running mate and dey ke mai nso say nya no correct nya no correct eti ma ye na o ma sia but for now there ma me we olidi pa na toshi so olidi ma na dane olidi man ba ko no enkomodie around her no advance more than as am na ko edikan be di akire o me sha say ho na sa na brabo ne tie but say man ne de no de ntia man ne de na de chie bia esesa no nsem we piepie ho ne doso ne mi ma ka say on fa obi kra from nowhere say de be ya didi no piepie ho ne doso because mami we de no kra ye tete say man no osa cause she ama ben no for man na some for na some boy ezo be ya man ben ayi fire na bottle no man kro fire burn you so ojina court ne is a man wa maybe you so fitem oh yeah na why you da horrible trail mi ya humpo kra church uni ma jama kwado pado na se wa ko he mami na ma se na ja fancy yakopo ya adoma Wednesday ebe 10 for yeah Wednesday Wednesday 10 for no aban so mo lunch Ghana performance tracker de kan wayi num so na nim mpacho ai nti performance tracker ni nyame adoma e kina ye behwe ne edi ho nkomo ne ebisa de kodi a ba be ye ne ho nkomo die nyina mame na mase ne nyina ye na ne ye ho mra ye ba ye to aso me da se when we send your police in your draw imbusaba mesa amama hoden refuse to grow enya ho offense wa beka ho ahoden immune system o nyankopon e de awura ni padua no musem moye ho ban no enna sa wonom imbusaba mesa e pagya immune system na bribia ya yare antimiu sese die amanfo dodo no a na di imbusaba mesa do ne ho adanse ye sen enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese enka ya wuti ni din ene ho ka na yamu ahyew nyina no ebo ye ho ban afiri ho enna wo mpa omu wanyarewa ne dada na omunum doctor enuro no enum imbusaba mesa no a emo ahoden pintin ya wo muntimpo se yare ahye omu ho imbusaba mesa ewo kanshi ene o maimu babia ye to enuro atufo mfre 0246 208496 imbusaba mesa police ni no edro no enkratoe FDA asayase My Lord who began it. Asasira Bemani Ucha Fami Tumana Yido Pipiasia Pedu Chechai Onyemreda Semen Saluto Salute Simpio dia the powerful friend Ebejamanso Gasem Super Plus a latest Oswabro War and Sronsios Ravia Udia Payara Mankusisi Tower A Untumintake a Gasem Super Plus Cement from Pipiasia Pedu a waterproof no waterproof no this super cool cement bar town in Ponet Mosen Contractors any Jehun Jenum 42.5 hours super strong cement no so dada iron rods are papa nails are papa size beer marine border is strong at your Pipiasia Pedu our roofing sheets are baswono alusin galvanized aluminium IBR IDT and an accessory a while being out binding wire mesh headpan felt pickers shovel no flat run loading or blocks machine blocks bidding solid and hollow 5 inches and 6 inches sound supply sand stones quarry dust and in the idea feeling Pipiasia Pedu suna nyema border fame sound so casa wotonya madudua ediko jaw or dan Pipiasia Pedu Abuabu Road near Akim State Junction Jubilee Hospital side also sound so or dan New Market opposite or Achim Swedro Road opposite Apening Junction and Achia so our Areniase friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Pipiasia Pedu Enterprise Ana identify secret provider. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye
Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM. Simadu ena bwa pa no pa nonkono eho yeda asese watwen yen ama yakoto nkra ba fei enkomo ayede ato epono so no ye hyase adwendwen ni nyina ho sisi a as always ye pick relevant issues na ya free people who matter to sa inkomo ni nyina na fei ye no omo abo enkomo anopai ye hwe ni mu se ye ne Ghana Agricultural Workers Union ebebo enkomoma raise concerns about genetically modified products are buying a promote omo de omo kire se sa abefo kwan ya ye fa so ni enuaba ntosi ni sa anema na nei ntosi no anka yenim senka udia e wo senka nya bre na nka no anka sa ebre na ne yeka ho no enei ye fa kwan fufuru bi so when you ba ho so ntosi sisi a na bere ya were hosem kwadu no ni sa na manema ni nyina ade a ekoso ekuyi arezi so many concerns about it ayen saka wo mo a ye behwe se wo mo ebeboa yen akirikiri mu kama ede amayen GPR2 empanimfo nso so me no kasa yi omo kire se sa price stabilization levy and afi recovery levy no a National Petroleum Authority aka kire stakeholders ne so nyina omo hwe so mbesa de aye adwuma bi mu no o kire se ha adwen pa ebe ma wo mo adwuma wo mo ye no topic kakra nti omo so raise issues about it ayen saka wo mo chide o ma chide ye NPA ene ehun krono ba no so ye de hun komodie nyina e de be ma aban mi no kasa ikoko producer price no wa timia pejam ede akọ ohamu abupen no aduonum enwotwe 58% abana ya de but nkrofo bibiri no ahyase a omo nso bisa questions me bedi kan se so obi ya de a emfa ho ne se woni ne ya adwen woni ne nya adwen wa ya de nko ade ampacho mane hunu se wa ya de o kasa wa ya ade ni wie na se wo concerns be about it then you raise them but say wo be sheda se obi ya de pa menene nkanti o ya de pa krampo a minhu ye ne de ya ne hadwen because first no motokuku no I think 1300 and something and the yoma pejam dia ko 2070 Ghana cedis en kakra ko nanimu chensa anka akuafo pe nanso empanin se ebi hye wanum a na otu bi eben nti de omode amaye ye betimi agina no so ne ye no omo akoso akasa se yesre wom nya ne bibiri wahu na emwa makuayo enya akono because ene Ghana ye kuayo no ankasa no especially cocoa no yen quality no mo chese so ate ena no ni ye ni opani okasa de ma wo mo kasa owura Stephen Fifi Boafo oje tumu sampa Ghana yen cocoa no quality no form because of the activities of illegal mining galamsey say yen cocoa wo Ghana ha no mo a omo susugu so bo mo ho modern so mbeye bibia ma ye nyina ye ho atimi aton yen so ye bebo ma ba so ni aka kire mo se ye da o ma se bi mre biom cocoa no ye ton more than 2000 a bag kra no a anke ye pe but nonetheless omo ayade anopai ye behwe na ye ne won abon komo cocoa akuafo no ebisa wo mo stand on sa issue we and then yem big question so anopa we no ye bisa se sa smaller parties no omo keka omo ho ebom as we speak ye say movement for change na je say afafranto no ayira wato nsuom na tabu no atete because they say omo de friend say Alliance for Revolutionary Change ena eba nti omo no omo ba be gina mu a womo ebekọ pus nyame yadmo 7th December this year anopa yi yebekọ akọbọ ho komo abisa se womo no omo keka omo ho bomu ni betimi di bibi de aba ana se yobi bese se dada no a bibi fufuru bi ani ba bia nti these are issues that pono so a yensa company mfo a ye no omo ebebọ ho komo iguso a ye ebo womo enhomam Kumi herbal tea eye tea papa ebeboa wo
ama wo immune system na enya ahoɔden dwumadie bi a edie no ɔno abetumi adi ho adanse sɛ mpa ahoɔden ɛwɔ hɔ Kumi herbal tea ɛdamu soronko koraa Kumi herbal tea no mepa kyɛw sɛ utie me na nyame yɛ wadom na wo nsa ka bi a ɛyɛ te sɛ wɔma hyehyɛ no te sɛ Lipton no ɔhu sɛ ne Lipton tea yɛ ana wode tu nsuo hyia mu na saa pɛpɛpɛ na Kumi herbal tea no nso so teɛ ɛtumi dɔfo wo nsa ka bi a wadaworoma ɛyɛ ana wabɔ mmɔden a ɛde ato nsuo hyia mu simadu kɔdu no mu ntam no ma ne ndwo ansa na wanom ɛmfa asikyire nka mfa milk nso so nka na bɔ mmɔden a nom ne saa pɛpɛpɛ ɛfa ɛma yɛn alright enti wotie yɛn na wafa yafunu anaasɛ woma wo ba nufoɔ abɔfra below 10 years ɛnyɛ adeɛ a Kumi herbal tea a yɛka ho asɛm yɛbɛtumi anom bi ebiom ɛnam sɛ yɛ papa nti Food and Drugs Authority agye atom ɔman yi mu pharmacies ɛna drug stores nationwide no wokɔ a wo nsa bɛka bi Dr. Paul Kumi Minta wɔno ɛna ɔkɔfa aduru yi ɛde baayɛ a baabi abɛkɔ bia no wo nsa bɛka bi yɛn pɔtɛm ha wadwen yɛn ho nto de bi abrɛ yɛn always wɔ Green Pharmacy Masari Pharmacy Tumasi Drug Store ufiri hɔ no mu amoafo Pharmacy Ɔkyeniba Kennedy okɔ wei no mu nyina hɔ a wo nsa bɛka bi okɔ Swedro nso so no ade a wo nsa bɛtumi aka bi ɛwɔ Bosome Pharmacy wɔ Fire Drug Store Akyease saa nso ɛna Kwaku Amoa nso so ɛsa okɔ no hɔ no mu a wo nsa bɛtumi aka bi Dr. Paul Kumi Minta numbers no yɛ 0248 786402 024878 mame fa biem 0248 716402 0248716402 yɛmfrɛ saa number yi anaasɛ 0503 785656 0503 785656 wofrɛ saa number wei ayɛ ade a Dr. Paul Kumi Minta bɛgye wo so na nkɔmmɔ bi a ɛwɔ hɔ no ɔne wo atumi adi Afrakoma Community Hospital saa na pɛ mi nka nkyɛw sɛ umpom dodo wei yɛ nsuo no eguguo saa no obi wɔ hɔ no mo nsuo tɔ na wɔba saa no ana ne sasa boro nso aka ne ho na ne dwonku etutu no mebakyɛ ɔyɛ kanfo Afrakoma Community Hospital ɛna de ama wo ne titiri wɔn ɛwɔ Pokuase wɔn ɛwɔ Mayera mo amowɔ Akatapɔ mo amowɔ A-line empɔtɛm hɔ no mo nso so a mutumi wurewure mu akoko piem ɛwɔ ACP mo a mo nso mo wɔ Satellite mo a mo wɔ Shipon Tele mo a mo wɔ Doburo ɛne saa mpɔtɛm hɔ nyinaa no mepakyɛw obi bi ɛna ne ho mfa na wankasa kra na ne ho mfa wo opɛ baabi akɔsan ho yade ɛhɔ no adɔkotafoɔ no wɔ nipa ho abotrɛ na nursesefoɔ no nso dwene nipa ho ɛyɛ Afrakoma Community Hospital ne yɛkamfo de ama Ama Saman Olympic Stadium kwantempɔn no so wode wuduru ɛyɛ Stadium Junction hɔ no a taxi rank na ɛwɔ hɔ no bisa driver ni bia sɛ wokɔ Afrakoma Community Hospital wɔde wobɛkɔ ɔmo ankasa kra no ɔmo lodu ɔmo fa hɔ ɛnam so ɔyɛ samampa nti ɔmo ato ne bedin ɔmo ama ne bus stop a car bɛgyina hɔ ama wasi na wakɔ san ho nyarewa enti that is it mpakyɛw yɛmfrɛ 0597 005963 0597 005963 ɛyɛ number wobɛfrɛ na yɛba no henia ɛtwo jai ɔma gyimu title ne kɛseɛ paa Afrakoma Community Hospital ɔse yɛtwo ne te sɛn kora wode ba hɔ no mu a nyame adom nti awurade bɛma ɔmo nyansa na ɔmatumi ayi afiri hɔ ama wo ho atɔ kama yɛmfrɛ saa number no na ɔmo mmoa yɛn yɛbɛkɔ ahoma no so na yakɔ akɔte nkɔmmɔ wei afiri hɔ yɛne Dr. Nana Techi Asiedu ɔyɛ political analyst yɛne ne kɔɔtwe nkɔmmɔ de afa saa amanyɔkuo nketenkete a ɔmo ebinom ahyɛ aseɛ pɛ so ɔmo keka ɔmo ho bom ɔmo mɛgye no ebetumi ama abato a yɛkɔto no December 7th no ayɛ hu ebetumi anya third force bi anaasɛ deɛ ɛte ho yi ɛne ɛte ho nana wote yɛn ka yɛ mo akye biom mo akɔ ababa nka ne fam so ya enua wadaro ma mpum bɔkɔ deɛ adom ne ahwɛ yie ne experience ti me hu yie papa me hu yie yɛde awurade ase anɔpɛ deɛ ɛbaa wo nkyɛn a yɛnante sie yɛ tiawa yɛbisa amanyɔkuo nketenkete a ɔmo wɔ ɔman mu yi ebinom ahyɛ ase a ɔmpɛ so ɔmo keka ɔmo ho bom ɛno nti yɛhunu movement for change ɛna ɛyɛ national interest ekuo movement yi
omo no omo aka bomu a omo form Alliance for Revolutionary Change ye hwe animu se wo mo so bekwa akopre abatoyi ebi we ni ne ye hwe animu se beba sane be ya sa duopoly a yatena ho afiri ya santo abre so bepem sa abre no ye betumi abreki yo memma wati yefo nso acheminchi ya won na bebia ahenkan FM kudu bia no membo abaso bebia se mma omanfo a wowo mangini mu no tinse mekoso enti ene de mintumi nya omo ho e se membo abaso wo sa kwa no so na ye keka ko ne ye ka small parties, you know. Honestly speaking, emfa unkura impact bia wo general elections so. Yo. Se ubekaya gumbai na the first time ono beye bibi okeso or na ne impact na wo so. Uyo no ya party bembi oni ngato aba Ghana oye third a party in which Makasi Wenya 5% people Ghana ha ebi da na ebi sida se say no wusi wore wo ka wo hu abom na ka wo ka wo hu abom no bisesi Abu Sakara won ato aba wo Ghana ha mu Wenya 1% da na Alan Orebei na chidifu nyina no Makasi Alan opulu crowd but opulu vote ma kasa sembu afiri bebiri so opulu crowd dinage na opulu vote and this one Abu Zakara kan wo bom kura sa ne rebei wo ngabadi ni 2% they can't make any history asema wo warning se aye na wo bekete wo nganya sa manyoku be se 4 5 na entiase mapa aba wontemu dia enu de ebeyi hu dia ma NPP ni NDC obeko run off na anye sa dia en na hwe ndimi you. I see, but say o hwe sa smaller parties you know say they frɛ wo mo no a wo mo existence e wo Ghana ha no a make any impact bia a free the Fourth Republican Constitution they are adwuma bepem sabre sesa anka wo busa parties ni nyina akora to my opinion sesa anka party bia wonni rep ba ko MP ba ko kora wo parliament ye gunu if we say a waste of time. Secondly, a business and a way. And a careful him who's winning, say your business and what the party near, what they say at the near. Inti, we need one rep for parliament. Yeah, Mama to about yeah, Mama how. Yeah. Now, I am not much disappointed in the Electoral Commission, because he said, in reality, as I said, 275 constituencies in Inano, Ubeya Manukuna Beya Partia, Unya officers, and Unina across the country. Yes, Mississippi, and smaller parties, we are in the war. All the officers across the country. When we are in which mean your reps, at the woman dinner hotel, will be a PC parliamentary candidate at the Ama party, no. So, but they are not, they are Manaquang or Tare about the parliamentary presidential. What? Waste of time, waste of money, waste of resources. Okay, and you see, I want me who. Onipa kra na say ekuo ku a esoso omo so ma omo so nya sa akukuduro no e de edi sa adwuma no ba electoral commission but me ba o wadaroma omo no ya na omo keka omo ho bom etetete sa amanyokuo uyi sa business intention na omo ye sa de no a ya na omo botaye pa ye den enu ya ning bibia nka ho bi business pe. Say register party in the name of say the baby business. Yes.
elections that as independent candidates. And the minimum sending etefa me manko in the name of business. Me ko in the name of baby me gyina so o hon point nyame o kwa asemu nyame na maso me kan ni nyina na nei wodi adwuma na wini elections so wodi adwuma ye kusia wo baby a ye ko ni edi enko mo se me ade me implement me kan ho asem nya wo implement di adwuma na me ano ma mo nga mo se wodi adwuma enti won a wodi business no so wo ho wo be ko in the name of amanyoku wo ko in the name of ina sika wo be de afi onipa nkofo wo ni business nche no mu se yiw wo ri business ampa. I see. Edi me question me person me bisa pa ne say wo mo no aya na wo mo adwen ne say ye de kwa koye business no e your mind no mo peni yie ana wo mo amubotom no mo dwene ho so na wo bo man ni ya anka wo because wo business abusa kara ni so wa be president wo o twinu mo ko nyango bon gra edinsi ayi alanka si ya yeken o twinu mo ko nyango bon gra edinsi wo kan wo bo mu ye ni kwa ensi da so ha be di that wonim say wo ye sa de na implications are also in the business aspect and was so when the means dia obe fan wo mi get them yuku o ka so wo ye won kura wo nya say wo be ye enuan wo ri enuan wo kusi. Okay yate enti sisi ya no yen ya yekoto aba no den na yen so yenye say wo hwe enyem wo say ya wo to aba na kasa de won fort cause obi tumi hwe obi hwe ni sa ne hwe me fo no ya na meto di aman obi hwe obi ti ye yeso nti gati di nyansa wo onu ya na meto di aman na ontie na sam enu na ya wo no na na menka bi na menka si ya tete third force bi e de ba ne ade na won obi a obeka ho de ebe yihu te won na wonya partner ala ne won aka ne gum na obeka so wonya aka bu mu dia ene dia ba ne be ko run off na esa ebe yihu dia ma both NPP ni NDC. Yes say no ni be be di nkoto aba this year afi menkana be clean from the political point of view of Meshari Difi ni be di nkoto aba. And the Omo to aba no me here for disappointed NPP members, disappointed NPP loyalists for and who are they? Much are disappointed. Much who say both NPP ni NDC ni na ye ade ba ko nti won ko ha wo hun ko to aba ni kura biu. En na de be say won adwen say ye beto dia eni yeri ngari mu si yeri Jessica yeri jadi bi esombo ene wo beto because ye to mamo din ye nya hwe ye nya hwe ene ye to mamo na ye to we this time round wo be Jessica wo be jadi esombo na akoto ene wo to mamo de won ato mamo ngaji Jessica ene ye friend vote by and this time round be ye adwuma yi this year eno na be ye adwuma na nya no dia voter turnout no be bofo kura drastically. If you say multiple are both disappointed with NDC and NPP. Enti wadaroma say Ghana for to aba ehun say yempanimfo ya to aba ma omo a otoma omo a ABC di nyina omo nyina musuban ye ba kope eni ti sa na tie de a aba na me koto no gise wutua me kana mato e de amawo if we any alternative for Ghana for yehunu si ye de be ye adwuma wo man mu a what is the future of your democracy? Na enye voters na amasadi yaba timemufuna enye wonu amasadi yaba empanyin both NPP ni NDC leaders ni subamboni a wona yedi a chiro magnintia. Yes subamboni subanga ensem fata subanga ndisi yi chiro man yedi buoman ni wodi abuoman ni ntin ama nipa na gwirima do se sa na yeba dia yeso ya fa wo wona fa wo adwene. And I think they are right. They are right to do so. They are very right to do so. So, Kwabrewa was sunlight as early as 5 o'clock.
na wasala ekoto aba de mu papa na obewie na onipa na anye so obeye expectations o nya fini nje wan ye very sad very insult. I see. Nti ni ani ebe ya ne na sorry ugba mi fida be campaign na ko visi mi a obu o ko visi na ye ni wa ko visi na ye ni wa ko visi na kan wa ko topa sise wi sa ani ebe ni nyina nya dwuma bio nti ni obe ne se eni legacy kan legacy ebi 2000 enye ne enso no boso ma akokora podi enso obeje opa fa na me nkoto aba mfa mam na man a politicians ni ba ko ba to nya won si woni be ade dia wo wiase woni ba ko pe vote nya won wo wiase ben fe wa kwa elections da anka na me ko be wiase nti 2000 no obe risky whatever it takes to pay nti sa na de say ye be ni. Okay, Doc, ma yana se ne mfa ne de ne so si ha no mo da chi ni achichiri besan ba. Right. Yane Dr. Nana Techiesi do a political analyst and ne ko twen community and also so no efa smaller parties ya ibinu mo ahya ase so mo keka mo ho abo me ma state me position on this very 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 clearly say smaller parties no mo so ni mfa so Ghana ha. Yes, mo so ni mfa so obi catch say smaller parties no so won mfa so Ghana ha wo boa wo dada wo. Omu bia I say last time me make me point me can clearly and say doc yin so dey abeto so me tie me call ayi hwan school doctorate school ye didi mun kakra ye di ele mu a ye ba but omo akọ doc hwan school na wie no and what chiri mu dey akire me no mi no say smaller parties no a business. The last time I told you here baby am hunu LPG so me ha no no ankasa all tetare ne posters o ka so we nya business we mu anka obe print car ma no no ankasa nam Ghana fa na nyina so utumi chinfa Ghana fa na nyina uhu LPG ewo hono mo uchinfa Ghana fa na nyina there are some we ya uhu omo nyina ewo hono mo enti eno so ho enkomo no ye bekwa homa no so biom na afi ye ne owura Edward Karwe akotwetwe enkomo ira Edward Abba Ahomane. So good morning, sir, and thank you for joining us on the program. So your group has been very critical of the government promotion of genetically modified products in Ghana. Could you please elaborate on your concerns for us? Well, let me say good morning to all of you and to those who are listening to us. And I'm extremely happy that we are invited to share our views on your esteemed network. We are concerned about the future of this country and how we are going to develop this country. We have been in existence as a country for many years, over 60 years now, and yet we are unable to get to where we want to get to. So why is this so? It's because of the policies we implement. Now, one of the major sectors that we have the greatest advantage is agriculture. So the way we manage agriculture will determine our future. And unfortunately, we are mortgaging agriculture out to the mechanisms and the workings of the international community. I'm saying this because if you look at all sectors of the economy, agriculture is the sector that Ghana still controls about not less than 30% of whatever is in the economy. When it comes to rice production, when it comes to maize production, when it comes to plantain production, it comes to this. Look, we still have that. But if you go to any other industry or sector, Ghana is totally out of it. And you can look at the telecom industry, communication, we are out. If it comes to the beverages, the beers and the rest, all the major production areas are in the hands of multinationals. If you go to mining, almost over 70% of it, up to 90% is in the hands of multinationals. So what is happening is that we have challenges within the agricultural sector.
And we are asking government to deal with those challenges. And it is easy to find those challenges. You sit in the studio, and any person on the street can easily tell us the challenges of agriculture, from production to harvesting and then to distribution. We know these challenges. Bad roads is one. How can GMO seed address the bad road? When farmers produce and their produce they can't get market for it, is it because they have not used a GMO seed, or it's just because we have not organized the market well? Does that mean that if you make you get a GMO crop and then there is no market, won't that crop also still get rotten? I mean, so why do we emphasize on GMO and instead of addressing the realities that are facing farmers? Farmers need credit. Farmers need inputs. Farmers need good rules. Farmers need market. You don't provide that. And then you are touting yourself that you are introducing more GMO seeds. But let me even make it this way. Mm-hmm. When it comes to the GMO, in the countries where GMO is produced, when you go into the shops, they will label the produce according to whether one is organic or GMO. And all the GMO produce are cheaper than the organic ones. Why is that so? Why is that so? So in Ghana today, we don't see the need, and GMO is not going to address anything about our agricultural system. It's not a solution, and it's not part of our solutions. They should tell us, so far what they have done, what is the impact of it on our economy? What is the impact? Today, you are saying that we should have GMO seed, whereby when you grow the seed, you, the farmer, you cannot use the produce. You can't get seed out of what you are producing. You have produced for the next season. You have to go and buy again. Why should we get into this system? We are not against science, application of science, but we want science that is biologically based. You and I and our children today are vaccinated against the 6 killer diseases or many more diseases. Measles is no more a common thing in Ghana again. Polio, whatever, and all those things. But our fathers in the past had those things. Vaccination has made this better. So we are saying that you can make our crops better. The yield improve upon it, more pest resistance, than changing their gene. Okay. That is why your DNA, when they do DNA now, and they do DNA of your father, they can still trace you to it. And if you have a child, and they do the DNA of your child, it will trace to you. But the GMO they are bringing to us is more synthetic. It cannot reproduce itself. And the health implications are not well known. So if you're in doubt, don't do that. When you go to buy a bottle of beer, they will tell you the alcohol percentage on it. Is that not it? So once you are drinking, you know that this is the alcohol implications on it. Some are 40, some are 30, some are 5, some are so on. But when you talk about the GMO, they are not able to tell us, the health implications on it. And the scientists are not unanimous on that. And food is health, and food is also poison. All right. We use food to save ourselves. We also use food to poison ourselves. Well noted, well noted. But what specific actions would you like to see from the government regarding this genetically modified products we are talking about? What we want to say is that, you see, when the Council for Scientific and Industrial Research, those series of research institutions were set up, they were not set up to come and do GMO. No. Look, government is at the forefront of encroaching on their lands. Go and ask CSIR. Their workers are up in arms with government officials who are going to take their lands. The lands are meant for research purposes. You can't in one thing sit aloof or condone with private people to take those
control their land, and then in another vein, you are saying that you are helping them to promote GMO, and that is how you can address food security in this country. That is not it. You see, so our government is not only promoting GMO, they are also destroying all those institutions. Go there and ask those institutions and see how much is their budget for research. And they should tell us whether that budget is adequate. Why is it that government is so greedy to invest in the science and development, research and development? They are not ready to do that. Most of these scientists are only dependent on foreign funded projects. And I'm saying you can go and find out if their situation is better. They're better for all of us. So our government is derelict on its duty. How do you say now? What is more dangerous than food security in this country than the effect of Galamsey? You sit down and watch Galamsey. Look, change river courses, poison rivers, destroy forests, destroy farmlands, destroy cocoa farms, destroy anything. They leave a mess behind that can never be addressed. Because government does not have the capacity, does not have the resources, it does not have the technology to reclaim those lands that Galamsey has destroyed. What is more distracting to agriculture and food security in this country than Galamsey? And let me give you this. Out of the 16 countries and 16 regions that we have, about 13 of them are practicing Galamsey. So you can see that, how do you put, is there a country without rivers? It will not be long when there will not be one. Rivers again, because all the rivers are already poisoned. There's no aquatic life in them. You are not building irrigation dams. You talked about planting for food and jobs program where you say that one village, one dam. Where are those dams? Where are they? Are they working? You are on radio there. I'm listening to you. Are listening to me. What is the use of radio when it is not audible? You call me, I speak. You don't hear. You don't hear. What is the use of a fridge when the fridge does not freeze items? However beautiful and big it is. What is the use of TV? However big and beautiful it is, when the pictures, you cannot see them. You see, so the things we have to do, we are not doing them. The Polgo multipurpose dam, that by now it will have been nearing completion. What is the state of it? These are the real things about the people. Without water in the midst of in the face of climate change, it is irrigation. Okay. We need more of these dams in all parts of the regions. Okay, so I get the impression that your group is not kicking against the policy, but what you are against is the fact that government have thrown priorities to the dogs. You see, we are first of all, we are against the policy. We are also against governments not prioritizing the major things they have to do, and whether or minors. For instance, GMO is not a solution. All that we are doing in this country, or whatever, we are looking for solutions for problems in context. If you profile all our problems in the agriculture sector, I'm saying that GMO is not a solution. Even if it's a solution, it's the least of all of them. So as a rational beings and people who are determined to develop our country, will you go and be focusing on the minor, even and leave the majors? I've cited all these examples. Let somebody say that what I've said is not true. Look, you sit in the studio, I sit, and those who are listening to it, the Polgo multipurpose dam, if it had been completed, it will serve millions of people. You don't know who it is going to serve. Why is it that government did not have abandoned it? And these are why is that? Okay, who is going to come and deal with Galamsey? Or we have just thrown our hands in the air and allow Galamsey to destroy everything? Are you going to grow agriculture in space? Okay, so it's not a case. It's not a case that you see the new policy to be a threat to your organization. It's not a threat to my organization. My organization will continue to exist, but then it's a threat to our food security today and the future, and then even our health. It's threat to, and reports are already there, where within those areas of Galamsey, the various strange diseases that children that are born are facing and so on. And I'm saying that is it.
Am I the one living in those places? So it is not about, and I'm saying government must focus. Why is it that the U.S. government decided to praise Ghana for promoting GMO, and they are not able to condemn Ghana and make sure that we will hold our people responsible? That if you don't stop Galamsey, we will not give you visas to come to the U.S. Why are they not doing that? Okay, so what we know is that this particular issue came up and it generated so many controversies. We didn't know how it went shash. Are you privy to the fact that it's likely this same conversation is going to be resurrected? Well, what I know is that it is not going to die. We will not stop talking about it. We know sometimes government is intransigence, and whatever they want to do, they will do it. But we will not stop talking about it. You and I, look, we can't go outside and get treatment. You can't pay the air ticket. You can't do this. The government officials can do that. When we talk about this thing, we are saying because it is you and I and the ordinary people. So the GMO, and I'm saying that the GMO, they should tell us. They should tell us why we should focus on GMO and not focusing on Galamsey. Why we should focus on GMO and not focusing on irrigation dams. Why we should focus on GMO and not focus on addressing the transportation problems that are facing farmers. Why we should focus on GMO and not focusing on finding market for our farmers whenever they produce. Look, all the time you hear farmers complaining that they have produced, whether it is tomatoes, whether it is onions, whether it is fruits like watermelons and the rest, whether it is plantain, whether it is rice. At the time of harvesting, they get stranded for lack of market, and then their things get rotten. This is what we should be addressing. Okay. This is what we should be addressing. All right. Point well noted, and we are grateful for sharing your insights with us today on our show. Thank you very much for your time, sir. I'm very happy, sir. Thank you. All right. Mr. Edward Karewe, General Secretary, General Agricultural Workers Union, and the between Komo and only with regards to genetically modified products. What ya bribi hunsem ya say abrobeno ye wokwan bi ebe fa so ensem bebre san komo ne ya san kwakwaku di mu e dia ma woni da se Kunlun Ghana Limited and pay seven can show say Mr. Kill no dia ba abontin Mr. Kill ne boa ma mema tijina a wo mo ye mema brane ankasan ebe increase wo men's sexual energy, ebe prolong wo sex periods, ebe strengthen wo sisi ene wo kotodwe na watimi anya nije wo mpem, ebe ma wo energy o system no a eye adwuma kakra bia na abre no fatigue asimu ne be ni nyina de free hono de ama wo immune system no so be boosting kama e de ama wo libido ade a eba be pejam am watimi anya nije ebe boa ma quick and rapid erection so etumi akoso premature ejaculation etete we be ni nyina de free hono de ama na afei ama wo physical fitness no adebi a wose wunya ahoden de di udwuma no eno nso so etumi abam kama e de ama wo uyi eye Mr. Q ne de si nchen a sign ewo Hunchun capsules no medofo eno so be treat wo urinary disorder obu ha okogina na so odwonso a say ye no oda so gina ho no mo obu otumi dwonso a na dwonso ni mu apai mienu ta na ni age ye ni nyina ye ha wo a eye nkakran wan hwe yi afei o prostate na ehun na ebeba wo hawo afei your X and Y granules so low sperm count ebeboa yi ni nyina de free ho no arababazin tablet, menstrual disorder any sani mani nyina be yi de free ho kin tablet, BP, hypertension be yi ni nyina de free ho no de amount LB amoafo nana chimesi or chiniba Kennedy Walgreen Pharmacy omu nyina wa chem odan kwa wo nsa be ka bi Mark Dakon wa chia say Francis Mensah asene asimfusu and Mama Doris and so asimfusu ye ko hono ma yensa bitumi akabi yemfre 0545 9066665 0545 9066665 0504 9066665 yemfre sa number CCC and one year and so Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa cha oguso wadi papa ho asem me pa cha Frimpong Enterprise say adwumawura mu a
wugina brane pa provisions na wabie opese kofa nneoma be gum na wode dandan ho apacho wadaro makoho na wontimi hwɛ mmoa wo na nneema intimi nkoso kama afi ya cosmetics and nso so nkun ne sa spray nom ne ne ka ho no wo mo so kɔ hɔ no ma wo nsa betumi aka bi wo yinu di si nkyɛn a osan ton drinks ɛna ensuo me ba cho dwumadie bi abafio pɛ so so ahoho a wo kɔ hɔ no ma wo nsa bɛka bi Canadian Bank dankasie no me hɔ no ɛyɛ drinks ne nsuo no nko an wɔtɔn Frimpong Nest Mandarina Hotel asie hɔ no obo anim kakra bi nso ɛhɔ nso wobɛhunu wɔn ɛna Mandarina Hotel asie hɔ nan kasa nso no wobɛhunu Frimpong Enterprise in Quantanum New Market me pa cho ɛhɔ nso so ne nkrabata ne bi wɔ hɔ no mu a wo kɔ a obetumi ahwɛ aboa wo kama die bia wo pɛ sɛ wotɔ no kɔ ha on sabi to me aka afei Liberty Lane any akona na abro sani die ne muhwe no nso ne ho no wabebie ne nkrabata ne bi wo ho no mu eno ne ye adwumawura electrical shop and into electrical cables, bulbs, lamp holders, ceiling fan, wall regulators, brand bia multi socket, rope, spot lights, pliers, brand bia fridge guide and a TV guide oni nyina bi course no so ye ba ne 3 pins or me pa choko ho no na wonsan kan nyina ne niema no so efo watete so yem fra Jumera Frimpong e was 0244 897525 0244 897525 0242 111236 0242 111236 yem fra sa number ne sisi na Jumera Frimpong Enterprise wontumi enye yen so kama afei free hɔ no mo a yɛde asedane bi nso kɔ de ama Pepiase Ampedu Enterprise Pepiase Ampedu sɛ dansie ho akadeɛ ne deɛ mepakyɛw fa bra hɔ no mo na wontumi ma wo ne nyinaa bi na fa kɔ kɔdi wo dwuma ɛno nti foreman mason for any contractors ana personally one kasa nso na wapɛ sɛ wosi wo dan kɔ hɔ na wontumi mu a Gasem Super Plus Super Cool yɛwɔ Super Strong ɛwɔ hɔ iron rods nketewa kɛseɛ ne adantɛmo yɛba no marine balls nso so a ɔwɔ strong ones ɛwɔ hɔ nkyɛnsee a yɛde bɔ dan soɔ no ɔwɔ brand ne nyinaa bi accessories no nso saa yɛba ne binding wires wire mesh headpan shovel block machines ne nyinaa ɔkɔ ɛyɛ Pepiase Ampedu a nsa bɛka bi ɛno akyi nso yɛwɔ mfidie a yɛde twa blocks saa nso ne yɛtwa blocks ne bi wɔ hɔ no mo from 4 to 6 inches yɛwɔ solid and a hollow ni apɛ bia no ba wo nsa bɛka yɛ supply me aboɔ quarry dust yɛwɔ cars wɔ hɔ no mu a ɔtɔ nneɛma ne wie yɛhwɛ na wɔ se yɛde kogya wayɛ ne ntɛntɛm pa de ma wo mepakyɛ ɔdan boabo yɛbɛn Akim State Junction saa nso so ɛna Jubilee Hospital nkyɛn hɔ no wobɛhunu yɛn Quantanum New Market nso mepakyɛ yɛn nneɛma di animhwɛ Akyem Swedro ade a yɛne apiani junction no di animhwɛ ahwene ase nso ɛno no wakye ase wobɛhunu yɛn yɛmfrɛ wɔ 0244 166937 0244 166937 0208 29 9115 0208 29 9115 yɛmfrɛ saa number yɛsisi ana wɔn nso ntumi mmoa yɛn papaapa afei Bright Senior High School and Technical Bright Senior High Technical School sɛ yɛn ka nkyerɛw sɛ courses ne deɛ wɔn yɛ ne nyinaa bi waa wonim dada sɛ yɛba Bright a yɛaka wɔn ho asɛm a yɛdi wɔn ho adanse a wɔregye atum sampa Bright ɔdamu soronko krakrakrakrakrakrakra programs are more funny. You agric science, business, general art, general science, home economics, visual art, technical. When we now more frano, our Bright Senior High Technical School, state of the art, computer and science labs. Ebe boamo frano afi your experienced teachers, almost like examiners, and it's a DBA catcher of say enviable record of 100% passes. Wasi no a rest assured. Sans such a chief winning nearby, and into a catcher from 2011. Ebe Pim Sabri. That's where crown captain's ban no emu ubi anyin free one sem into kupie mo te say Ebuakwa North municipality say ya wo mu gina brane school ni nyina etwa mo purse me ba cho ye wo campus kese be bia mofra ne beda ene saa nyoma no waba Bright say wo ba bisua ade o na so ye san di nyamesuro ene tete ye di wura mu eno achi no so ya san a kire wo driving free a wunti ya won free hono mo no na wanya jala bebre me pa cho ye mfia ni kire mu achim kokrentumi eno no wakufuri di anchen hono mo 0244 070242 rather mami fa number ni bi ma 0242
071185 0242 071185 0277 147727 0277 147727 Yem friend number C na Bright Senior High School and so building dreams shaping the future and no any concern. Jubilee Hospital Ediana Yadika for Anapay na yada on ase Jubilee say yen kan chew say outpatient service no air coso and no ye gina ho na gya adokota for nurses e wo ho o san ho yade ana wakoto wadwuma so afi e wose ye gye to ho no ye inpatient service and also coso ye wo private wards and I say rooms e wo ho a e bo no e very cheap nti mpacha ko na omonhwe omo laboratory facility and so ho nti test bia si e trauma o Jubilee si e trauma o abonten ye nyina yemra na yenko ho no mo ombehwe yen afi ye wo antenatal no ho pharmacy postnatal no so koso theater surgery bia wo se ye ma ye behwe ni aye ye wo maternity wo ho awo kan wo yire awo kan wo nua ba ompena fane bra ne yenhwe no kama and we change your ultrasound ECG scanning machine e wo ho free utiri sukusu na se be bia yade na ahinta bia no ye twe apie na ye de aduro apa ne tantan so ama ho ato kama mepa cho wani ene how usomu a uposa wani tietia okra na nhunu ho ano na ebetu egu fom waso ba hyi wo brono yi so mepa cho koho na omo hwe ma o se kaka age wo sena bo so ama wanum kura ba sent o kasa wodan bi mu enipa ntimi ntina ho onso so na pass mu nkomo yi ewiase be ye din de ama pa mepa cho ko Jubilee no omo hwe wo sene ma o to da bi akọ sa wo sene yare o sa nyare o kọ dentist fo no ho omo behwe na omo di mfidie no ahwehwe wo sini ba bi o ha no omo tuufo na wetu hofo ankasa mepa cho ye insurance aban de na ankrankran de eya na yakai se Jubilee Hospital ewo dan boabo amanta bridge no so ye si mosque kama ewo ho eni to ye muslim ni na uba be da ho na ubi bi na da ho na uba be sra no se si akrompa ye wa akiri wiemu anyame yadom a ye kangra wa wo chena ne na de chin no mepa cho uba bitumi abebo mpa ye kama ewo yen ho obe friend 0244 575799 0244 575799 0241 784645 0241 78